Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugun biz yangi harf olamiz. U harfning ismi Sode. Mana shulay yumshoq etib aytilar. Sode. Bu harf qot o'qila. Qoti. Alif harfi bizning ustga taban yozilib ketadigan bo'lsa, yo'lning ustki yo'lishida yoziladi. Uzuncha shulay. Nun harflari ostga taban tushib ketadi. Z, Ra, ular ayrim yozilganda ostga tushadilar. Z harfi ostga tushadi. Sod harfi bu mana shulay yoziladi. Mana shulay da keladi. Bu harf qoti harf dedik. Ham endi o'qigan vaqtda bu harfni qotiroq o'qiymiz. So, suy. Ozatda i harfi bo'lirga tiyиш. Uy tugul, i. Suy ham su. So, suy, su. Hozir kitobni ochik. Biz o'tgan edik sin harfin, o'ninchi. Mana u sin. Bu harf yumshoq harf deb yozgan edik. Yumshoq. Sa, si, su deb. Mana bu yangi harf. Yozgan edik qoti harf deb, qoti o'qilashadi. So, si, su. Mana bu harfni yumshoq o'qisak, mana bu harf kelib chiqashak. Shunga endi bu harflarni o'qiganda yumshoq o'qirga kerak bo'lashak. Yangi harfni sod harfin qoti o'qilashak. So, si, su. Sun. Sif. Fels. Saraf. So. B harfi. Saber. B harfi so'zning boshida. Basar. Qa. Qasab. Nasara. Yansuru. Is. Mana bu sin harfi yumshoq. Shunga uni yumshoqroq o'qirga kerak. Is deb. Istab. So. Istabsa. Ra. Istabsara. Mana bu ba harfi sukun bilan keldi. Sukun mana tugarak boshida. Ham endi ba harfi biz aytdik sukun bilan kelsa, ana tebrandirib o'qirga kerak. O qalqala harfina kira. Biz uni kelashakda inshaalloh o'tarmiz. Haliga shulay tebrandirib o'qirga kerak bo'lashak. Istabsara. Yes. Sin yumshoq dedik. Mana bu s harfi bu. Sin. U yumshoq butunda nechka ovoz.
бирә. Шуңа аны йомшак укыйбыз. Ястә, ястәб. Б хәрефе сукун белән килде. Ястәб, сый, ру. Ястәбсыйру. Ястәбсыйру. Игә эш. Менә бу 11 сүзне күчереп язырга кирәк дәфтәргә. Һәрбер сүзне бер юлга язырга. Димәк инде 11 юл килеп чыгарга тиеш. Бу гарәп сүзләре алар язган вакытта, өйрәнгән вакытта бер юлга бик күп сыймыйлар. Шуңа инде бәлкем 3 сүз, бәлкем 4 кенә сүз язылыр. Но язылган сайын истә әйбәтрәк кала инде. Язмасаң авырак. Язмасаң да өйрәнеп була, күрән укып була. Язсаң инде әйбәт, тизрәк истә кала. Шуның белән дәрес тамам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.